kardeş, Abu Serdar'ı rezaneme. دوایی دستی والبانه آبانو گلی می ولاد پاریس گلی برومت گلی عفرین و شهبا یک و گوی مینا کاچار پرچه کردستانی به برخدان آخواه به تکوشین آخواه کلی بکلی هر تم لکولانان جبو مافی خواه جبو آزادی رهبر خواه جبو تواهی مروفاهی جبو به فکر و فلسفه مروفاهی لجیهان وره بلاف کرن افگل دی شرط و مرجن هری زحمت ده روشانه لقادانه روشانه لبر خود ده روشانه تکوشین دکه نخبکه فرمو حوالا مورده تستمر دولة الاحتلال التركي بسياسة التجريد والعزلة على القائد آبو ورفاقه منذ 39 شهرا مستمرة إلى الآن. يحق للرأي العام والمجتمع الدولي أن يتساءل ما هو القانون الذي يجري في سجن إمرالي وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها في ذلك السجن. إن سجن إمرالي هو السجن الوحيد في العالم الذي لديه قوانينه الخاصة والتي لا تمت للعدالة والقانون والإنسانية بأي صلة. إن العزلة التي فرضتها الحكومة التركية على القائد ورفاقه من أول اختطافه وحتى الآن ما هي دليل إلا على عجز الدولة التركية على النيل من المقاومة العظيمة التي يبديها القائد آبو. من خلال هذه الفعالية الحاشدة ندعو جميع الأحرار والتنظيمات والبرلمانيين والحقوقيين والمستقلين لاستمرار النضال في الفعاليات حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد، وندعو مجتمعات المؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في تقييماتها لأنها إلى الآن هي مشاركة في هذه المؤامرة التي استهدفت القائد، وهي مستمرة بالعزلة بحقه بأن تقوم بإيقاف هذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية بحق القائد وأن تعمل على تحريره فورا. ناوی من زکیه برکت ما مستعمه ایرو هریما کانتون عفرین و شهبایه اما که ما مسته در کتن چالاکی اف چالاکی جبو تجرید اقول سر بر آب تیم شاندن اجبار گو تجرید هر شاید گرانتر دبه تجرید و چند سال نجی تو آگاهی جر بر آب نایه اما که گل ایرو به گلی خورا ام در کتن وقاده جبو گو ام تجرید بشکینن
و ام بن سلوگانا گو آزادی جربر آپورا و چارەسەری جگل کرد را هر تمام سلوگانا مایم ام بانگ دولت ناو نتوایی دکن دولت گو دبیجن کلیتا داری و چارەسەری به دست مدایم مناسی پیتی ام بانگ وی دکن دگو چارەسەری جبور ربر آپو بیدیتن کسایت که مینا ربر آپو عبدالله اوجلان دت قانونان دا تما في المروفاي دناتي ديتن جو او قصال د زندانا وك امرالي دا اشكنجه دور بيشكرن دهندر ويدا او تجريد جرانتر ببا او حيا نهاجي تاغاهي لسر وي ان تبريار لسر كسايتك مينا ربر عبدالله اوجلان ناي ديتن كسايتك بفينافي او قصقال بباتي جريدان كسايتك جو او قصقال بنافي وي باندك فكر فلسفه خد نافا جليدا بلاف كريه فكر فلسفه ويجي لسر بينجها مروفاهية آزادية مروفان دوزا مروفانة وكافية وعدالة جواكية أما كسايتك بفينافي دي زندان دا أو قصال بمينة لو ما أم واقع قال كرد أم تجاري مش دافي دوزا خبر نادن أم دي بيجن أمي هر روش لقادابن هر روش شالاكي ما بر دوامنا حيقو آگاهي وآزادية ربر أبو أم مسوگر بكن وأم لداوية دي بيجن بسروق جانابه بسروق جانابه بسروق جانابه نوبه من گلستان مصطفی زوتن ایرو وقجنین عفرینه ام در بازی به چلوکی بینه چلوکی ماجی درباره آزادی فیزیکی ریبر آپویه زوتن اوان نوی مشه دویه به و حرتم دبه جبرشون و امی حرتم قادم بن و امی چلوکیان داخلش با آزادی ریبر آپو جبر کو ریبر آپو رامانک لپی خواهشتیه دخوازه بگینه آزادی گلان دخوازه فکر که دموکراسی پارادایمه نتوا دموکراسی لسر روشن ها امتر در باز بند خوازل همبری و سیستم که دموکراسی بده او بکنن لسر و اساسی جی نتنه لشهبال سرانسری دیرو جهان گلد نوا چالاکیان دایه ذات چالاکی مجی جورین خواب پرن نتنه ماشن به همی بشان دایه نف سازی رخصتنی دا چالاکی خوش با آزادی ریبر آب و هنه و اف چالاکی چی ورد بردوام بن حیانی که هم آزادی ریبر آب و مسوگر دکن و هم فیزیکی ناخدا دبینیم